Ya Muhammad Syai'u bin Munzakir, angkatuka wa zawwajuka. Sebelumnya kita khutbah nikah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du, fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifat wa wa'ada alaihi faqala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahu zawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bihisan. Ya Muhammad Syai'u bin Munzakir, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Sinta Anggraini binti Saju. Pak Saju telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawinnya Sinta Anggraini binti Bapak Saju dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'akum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa barik lahuma kama Yusufa wa Zulaikha wa barik lahuma kama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahlil ghair. Warzuqhum fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqhumul barakah fi rizqi wal umur wal istiqamah wal afiyah wasyahadah wa husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah.